Oke, baik, selamat sore, selamat berjumpa kembali bersama Nompit. Sore ini kita ada di Tanete Salolo Lampio, acara PKK, ibadah PKK. Bunda-bunda pada berdatangan menghadiri kegiatan PKK atau kegiatannya ibu-ibu, indok-indok, mami-mami. Oke. Bio Komodo. Oh, Bio Komodo berdua. Oh, sama-sama Bio. Bio. Oi, Bio. Lama tak jumpa. Oh iya betul. Anak kilalay. Mendele. Sa adik kilalay natongan liyo. Pindah. Bawaran nih Om Bio. Ya dari Kupang. 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 Saya dari Bio dari Rantelebo. Yo satu deh. Sa adik aku kumani kilalay to obente bulan le. To ngasyam. Sana Yang tayo. to na sa sama bang siya Bio. Sama lah. Masa kang tayo. Halo. Halo. Oke. Mana berasnya? Ini ada berasnya, Oke. ada gula di dalam, ada beras, Ada kopi. ada kopi, ada kopi, Iya. ada kopi, ada gula, ada beras. Halo. Barang antik. Ya. Ada minta di sini dia maaf. Karena aku bilang ya mau terus ke anu. Ke mau ambil. di kafe ada orang kiringan, ada lagi. Oke, ada bunda-bunda. Ada bunda-bunda. Bunda Hodia, Bunda Evi. Epi, Bunda Malla. Yo. Bunda bicara tuh ya. Dari cantik-cantik semua. Cantik. Bunda Tina. Bunda cantik. Bunda Bunda gemoy lah satu bunda dulu deh. Iya. Gemoy semua. Halo, Nek Bayu. Mana tuh Pomba? Yo di Tompo jam-jam. Keluar kena bocik kulit sangat loh, Le. Baru sih dipian. Kurang mau itu murtad ya lagi kan. Kurang tumur ke disoti-soti kamu. Iya, kurang mau. Siti, Kevin, Lepon. Ada apa di foto-foto le? Foto duket na. Kira-kira yang pun ada ke elo. Mentira mai kamu tuh Siti. Oh, pisang pen 2 pen. Talun. Ya, mantap. Halo Nita. Halo. Sore. Oke. Pak Bia. Oke, 1 2 talun. Sekarang kegiatannya PKK. Oke, 1 2 talun. Oke. Masih lah kami di po. Sila ko muna tayo. Era shipping Kuya, buong-buong mi. Iya.
Kita sekarang bertepung pit. Oke. 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 Pak Dio kene Mariadi. Oh, nata ada mama ada mo. Oo. Sudah berapa bulan? Yung dok kene ko kene pa di kuot ko mo. Kene ko ko adok ko. Makan nadukan ako to. Oh. Kene ra ko dito eran no. Oh, yo. Oh. Oh. No, nyaldi. Oi, pisa pen 2 pen. Talon. Talud. Oke, mantap. Bisa jalan may karera di orang tira na di pa. Udah lang. Oke. Ara lang di ramai to karera. Udah lang. May jadi yung luwe. Oke. Selamat sore Om Pin. Selamat sore. Masih enggak? Masih. Satu dua tiga tiga dua satu naik hijau. Coba main. Oke. Satu dua tiga 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 dua satu satu dua tiga tiga dua satu aman. Kontak kafe. Iya, ikut kontak. Pada kailan na Panang rasin doon. dipakai no per lakot lips kabel na langsung berutang tayo benua. Kirim lang yung Tumbo-tumbo kaya to na. Then ito yung malay mo. Ya, nanti tanggal 24 pasang lo di sini ya.
Oke, fasilitas kanan. Palulungan niya ini. Kaya tiba ko bilang ko fasilitas kanan. Andika. Dito. Halo Andika. Ya, Kau di mana kah? Makassar. Oh, Iya. MKSS. Bunga kadangku, pulang sudah. kugua salamat si tamu. Salamat makarel lagu kita solanasang. Salamat si tamu dan Pak Kaboro na puang matua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mika tabena lako olo malabina Bapak Pastor, lako olo na Bapak Pendeta, Ibu Pendeta. Mika tabena lako olo malabina Pak Ranwanan, lako olo na toparinge ambek tondok sia indok tondok lalana te tondok labuk tunda diomai batu pira-pira bak bana lembang meka tadena lako olona tumak parenta meka tadena lako olona ketua tim penggerak PKK Lembang Saluan Lolampio meka tadedukana lako olona mintu keluarga tunang tikui kamasusan atu totemo siame katabe na lako olona mintu saburan PKK Lembang Saluan Lolampio tumak dioren atu totemo sipatuki sesele ki makure sumanga lako olo malabina puang matua muira kana den tonang lan kamasusan atu totemo belanna kamamasianna siapa ngrondongna antama adin rampo indetehinan kamasusan atu kotemo la upasambayangan ni tubombo mediatanna inde dao ambe sola indo Yakobus sineng ada sola Katarina sineng mangago denopa anna tarima marampai puang matua dio olona sia raporuga ke upasambayangan ni subintu keluarga tunatikui kamasusan denopa anak puang matua tontong la ustorongan ni Pak Pakatana bunting ayo te kamasusan iya te nalante kasirampunan ta tutotemo dentu batu pira-pira acara tulata olai solanasang yang tu mak pempisan na bungkaran kada tu merasan mo mak penduan na yang tu ibadah tulana panata pekaindoran lo mai stasiran tedurian mak pentalun na yang tu sang buku duang buku kada mak pempisan na dia mai tomak parenta mak penduan na diomai ketua penggerak PKK mak pentaluna diomai keluarga acara mak penapa yang untuk informasi diomai gereja na acara mak penlima yang untuk penutup kami tinggal ako sara mak penduan yang untuk ibadah lako tolasuen ni kiden atu lagu pembuka Opuang to Palulungan Sulolalan 236 lembaran nomor 1 na 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 Opuang to Palulungan ambeda to madusen rondongkan ni tetotemo mapari mo kisading opo
Den no pa anak kamamasian na puang matua ambe na pa kaboro na Yesu Kristu siya kamatotoran na pinamasalo tontong la urondong ki solanasang. Indo ambe siya sulu solanasang lan pa kaboro na puang matua. Maletongan moya ambe sisola Indo Nenek Yakobus sineng ada sisola Katarina sineng ada manggago membokok mo iya masola duai male tangla sule-sule membokok tangla kambaro male situru mamaran mata memboko si kaloli ka tuan sunga male untampe banuan na memboko un bokoy rabu talang na apa yatu kita to na tampe siya na pembokoran ni ondong raka lako anak ampona tedao Indo sola ambe masola duai Pirang grup. manasa kumua tumangiti rosso inanta masusaki belanna malemo ya memboko tangla sule-sule apa susimisa toma patongan lago puang matua kumua ya kenalambi iki kamasusan susite totemo tak talakoro masus sabang siya tak tala susi to kaaturan nubang sangadina tontong ki la usedan ranunta langan buang matua anna iya tu kamasusan tuta olay lama adin membali kaparanuan iya moto may mo kami solanasang ang totontong umpangan doan ni tedaw ambe si sola Indo tumale mo memboko di kuah den no upa anak puang matua tontong mamase siya liu kaboro lako teto matuan tamas sola doi anna benni katuan tontong say lakona yamatu mentama suruga tungka sanganak. May mo kami ta ako itu bintu kasalanta ta sipatu siya siyele stingayo lindo buang ta siya may duka mo kami tato yan ni pangakuan te daw Indo ta siya ambe ta Yakobus sineng ada sola Katarina sineng ada deno pa anak puang sumpu mamase pagari itu bintu sa lagudan na anna antai tama bamba surga puang Yesu pelak bakti mangkam komi unolai kamatean susi tolino apa mangkadu kama komi malimbahun puang ambe kama kuasa si sola kama totoran na pena masallo puang kama saikan ni kamu mo o Yesu Kristu tu kamalimbangunan siya katuan na minda-minda tumak patongan lako kalemi manasala unang pa katuan marenden Kristu kamasaykan ni iya tupuang Yesu Kristu lasay sule nakabuk kamalabiran na puntikuy solanasang mentama karatuan suruga puang kamasaykan ni tamas sambayang puang matua ambe sumpu mamase tanding talingay siya lisupalai tepangan sambayangan ki belan na rambukan ni
sang sirampunan PKK sakburan PKK Lembang Salwalo lantik terampak kamasusan tema karya temo rampukan umpakayan ni kumua turukan masusa siapa Pak Adi lako te kami bukurana di kematuanki masuk dunia puang matua ambek memasaran surga moya ka angkitan tanan itu kamasusan saya kama Pak Adi ranti apa tontong bangki pesailai siya tontong bangki ingaran kumua tak sengakna laki nai sedan dan muki siya tak sengakna laki nai untayan pak pakatana sundun sang madina rubio nai buang ambek memasaran surga nama kereta temo buang laki rangi santan kadami lamai sudah surak madatumi tula mendari pak pakatana sundun lako mintu kemasusah dolo lagi bahasa upuang rondong kan di penawasan lo mi anak apa tu lagi bahasa kadang itu lagi bahasa siapa lagi rangi tema kalento temo lama adin menalainan lalu penanti si misa sia lama adin mendadi pak pakatana sundun lama bintu Thomas Gibson puang ambek mamaselan surga mak kadang-kadang komi puang belana sakka mau tutaumi laung perangi puang ambek mamase tarima mite pangan doki belana ki pakente umpotete puang ki puang Yesu ia metu puang mak parenta si sola kamu totemo sia tontong saya lakonan amin. Pak basan mak pepisang dia lalamai mak penduanna suratna Rasul Paulus lako Timotius pak pakilala umpangu tu pentoyanna ku pak pepasanan tongan lako kalemu dio olona puang matua siya Yesu Kristu tulau pola paulai salunda mintu tuto sia tuto mate sia tete dio duka kasianna sia kadatuanna kumua palolangi tu kada iya to matoto ko umparampoi la iya kena kamorai la iya kena kanokai tau pakanasan ni tu salana tahu tak tani pakilalai si turu kamatanan pena sia si turu pangadaran belanna undinda lasai tu atunan ni tahu tangkuntanan ni tu pangadaran tongan belanna kamakatikanna talinganna ana rampun nila ko kalena tumay guru si turu lalan pak purayanna na pasalay talinganna tutonganna anda patanan lulagoy ulelean tangtongan apa iya tu iko mangingaran ko lang mintu na pengkabatay tu kamaparisan pogawi tu pasanan tengko umpalolang kariba kaparanuan siapa sundun ni tu pentoyammu belanna sakka amola di pemalaran tu di popemala pantedok sia atu kau salayangku telino mandati mo ku popembela bela itonganmu lan rari melo diona kapatonganan ku sundun ni mo tu tageku ku karitutuy mo tu kapatonganan na undin na sakka mo makota kamalamburan tula na pak kamasian puang laku kaleku ke allo iya to tomangra tak malambu
lako manna kaleku sangadinna lako duka mintu tu ungkamali tu kasayanna susimoto tu kadanna puang matua. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar? Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Dengarlah ya Tuhan seruan yang ku sampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Seturut firman-Mu carilah wajah-Ku. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Dari dalam awan yang terang terdengarlah suara Bapa. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Iya moti tukariba kaparanuan na tunorani Santo Yohane. Tuang Yesu butung tomina kapua umpasamayangan taunna. Susimoto tukadan na Yesu namin tingara langal langi an nama kada na kuwa o ambe nalambi mo atunda pakalabi mi tu anak mi anna pakalabi ko mi anak mi susitu kamu mangkamo umpak kamasian kuasa lako kalena umparenta itu mintu tolino kumua na iya paleo umpantangi katuan tontong salakona tumisorongan na lako kalena indesia tu katuan tontong salakona kenatandai komi o puang tumisari siya tongan siya ito iya tu Yesu Karistu tumangka misua mangkamo komi ku pakalabi lang lino angko pasundon ni tuping karangan bisorong lako kaliku lako pugaw natutimo o ambe pakalabi mo diulumi
susi tu kamalabiran inang diyo makaleku, mi siya yokanna tonna taipa na din te dino. Kusombang mo tu sangan mi laku tu tomangka mi sorong laku kaleku lamay telino. Tau iya to taun ni. Ami sorong ila ko kaleku. Siya nakaritutuy mo tu kadan mi. Tote mo nakanasa mo. Kumuamin to na tumangka mi pak kamasyan laku kaleku. Ludio nasang ngay kalemi. Balam namin to na tukada mi pokada laku kaleku. Ia makuparampo la kakalena tu tahu siya natarima mo. Siya na aku tongan mo kumua. Ludio na may kalemi. Siya na patongan kumua. Kamu mo tu uswana. Kupas sambayangan tu tahu ya to. Tangyamin tu isin na lino kupas sambayangan. Sangadin namin tu tahu mi sorong laku kaleku. Berat na tahu iya to. Tahu mi. Mintu apangku iya mo apammi. Siya iya to apammi iya duka mo apangku. Siya dipakalabi mo diyo na tahu iya to. Tae mo ko lanlino. Apa tahu iya to lanlino. Na aku tesay na lako kalemi. O ambe masero. Kariman ni to tahu iya to. Umpo parinding sangan ni. Tumangka mi pak kamasyan laku kaleku kumua anna menda de misa susi kita susi moto tukadanna Tuang Yesus pak pudian laku Bapak Pastor nenek tomatongku sang siluran solana sanglan Pak kabaro na pong Yesu. Napasirampon ki te nenek te tomatonta masola duay. Tumemboko mo lang may tangala ta masola nasang. Tang lagi betambah. Tang pagul lagi ismaro. Belan na hindi to si turun tampo bating na si pangoton balabatu mariuna. Tang talambi la sumaro. Ya taulay ni te agan ya te. No katutong pokaday. Yan na anak ta memboko pandaranan ta tatakilalay apalagi kenolay kamasakian si pori kalena artinya masay tapos hara soal kesehatan. Nakupolo itong bukaday yan na tumaton tamale katang palang birang tayo undara na ito tumaton ta tutang pura-pura tang upo-upo ta kayuan nilang penanta din ku buka-buka to jarang nak buka Facebook papas bang ku buka anu kuat bukaday. Kesedihan seorang anak adalah air mata bagi seorang ibu, bagi seorang ayah. Tetapi kesedihan seorang anak, kesedihan seorang ayah, kesedihan seorang bapak belum tentu merupakan kesedihan bagi kita anak-anaknya. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, dalam Injil Yohanes yang baru saja kita dengarkan,
akan menguatkan kita. Bagaimana Yesus hadir memberikan penguatan dan penghiburan kepada semua rumpun keluarga yang berduka, kepada kita sekalian. Dalam Injil yang baru saja kita dengarkan bersama tentang kesiapan Yesus untuk dimuliakan melalui penderitaan dan kematiannya, serta doanya agar para muridnya juga dimuliakan dan dipersatukan dalam kasih Allah. Nakua tu puang Yesu, ombe na ambe matunda, pakalabi bitu anak mi, anna pakalabi kumi anak mi. Ia te tomatonta masula duai, pura ma unolai lalang katuanna, unolai lalang kapatongananna, ulendui padiuran masallo. Nakuha tu pong Yesu nina. Kupas sambayangan tu tau iya to. Tangia mintu isin na lino kupas sambayangan. Sangadina mintu tumisorong lako kaleku. Belan na tau iya to taumi. Yesus diberikan kuasa atas semua orang agar ia dapat memberikan hidup kekal kepada mereka yang percaya kepadanya. Ini menunjukkan kasih Allah yang tak terbatas dan keinginannya agar semua orang terselamatkan. Sedikit mengenang orang tua kita, dengan hormat saya sebut namanya almarhum Yakobus Sineng Ada, Ibu Katarina Sineng Mangago. Ya to na di angka dete Yan Banua Sambai, kebetulan hadir na sempat kukua na susibangnya tu sana nale posang ngadu ya Sineng na kami menghadapi niya barat itu ada ditandai kebetulan bangnya Sineng na posana menjadi permenungan untuk saya. Sempat siya na ko iyo bay na jodoh niya. Na sistete na dukoto kami bokoran na te ambe sola Indo. Tak ada karena nama saya 40 hari. Sempat ku karena bagi saya sangat-sangat permenungan besar. Pas 40 hari na malio tu tomatobay ni. Dalam hal ini bahwa orang tua kita ini ingin agar keluarga merawat mereka, mendampingi mereka, menemani mereka dalam situasi yang berbeda. Lewat doa, sabata eme senga anak tapogau, kecuali lewat doa. Si taruh na pempira-pira na tama kamara kay rampo na. Saya tidak bisa memainkan perasaan yang saya alami. Masana nanti mama ada orang yang seladuai. Di sisi lain, kuko yolen tingara mo to daya loteng langan soladui. Ta ami na si saile. Ta atola mo urusan ta kumonggo mo nakukuha katuan na soladui setelah itu. Mendali merah kumua. Yan na din torro. Tumembali puang mo. Nang tek mo ya pa bisa dipugaw. Hanya tinggal merupakan kenangan-kenangan dan seterusnya menjadi cerita. Tergantung hati yang ada pada saat itu, yang hadir pada saat itu, yang menyaksikan situasi seperti itu. Aku beda karua bulan na tu neman di sola ni baine. Tapi tetap sampai sekarang saya belum bisa menerima bahwa kenapa begitu cepat. Terlebih kedua orang tua kita ini, oh iya lanjut usia mo, sudah memasuki usia perkawinan ke 53 sempat duka kepekutanan. Artinya
kedua orang tua kita ini, kehadiran nenek kita ini bagi anak cucu yang berduka, tak emorata lampuin na alami rapong matua, sangadin atau kumua, lama perresumanga miki nasi kampang, tapos arak belok kisolanasang sehingga yate may apa tapasa dia mengenang, menghormati kasih sayang yang pernah mereka berikan ke kita, tinggal nanti menjadi cerita bagi kita anak cucu bahwa tak egoratala kilalai bangi lata pasamayang mirate tomatua belang nata kosara melomo selaku atu pak keburusan beberapa hari ke depan, sehingga apa yang telah kita buat oyok mari kita mengeluh kepada Tuhan, sehingga Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, memberikan penghiburan kepada kita lewat sabdanya. Bapak Yakobus yang ada telah menabur benih kasih kebaikan di tengah keluarga, sebagai ayah, sebagai kakek untuk anak cucu, dan di tengah masyarakat sebagai kepala kampung, dan sebagai pengikut Kristus di dalam hidup yang menggereja. Ibu Katarina Sineng Mangago menaburkan benih kebaikan lewat pelayanan sebagai guru, baik dalam keluarga, di sekolah, pun dalam hidup menggereja. Singkat kata, kedua orang tua kita ini telah menjalani kehidupannya melayani sesama dengan segala keterbatasannya. Umba budak tahu lakolalan kameloan. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, dalam bacaan tadi kita mendengarkan Yesus mengakhiri doanya dengan memohon agar orang-orang yang telah diberikan Bapa kepadanya suatu hari nanti dapat bersama-sama dengannya di hadirat Allah untuk melihat kepenuhan yang telah diberikan Allah kepadanya dalam kasih. Dan kepada anak-anakku, saudara-saudariku, cucu keluarga yang ditinggalkan, tadi saya mengatakan magasa tesara tatingayo, magasa tongan te agan tatingayo apa susini sa patongan may kumi mas sorongan pon no kamilangan olona puang matua pinte kumi pa atunduan kami pak pakatana sundun na iya TPK Indoranta pekamberanta terampolan te makarinto temo kusanga karampan na solana sang laumbengki kamaktanan pena umpama toto ki kumua ta eta misa-misa untingayo ite may agan yang matola minanay mem pinte kamawatangan kamatuturan amiolay dan lagu melo kung ako hadapilah dengan senyum. Kalian anak-anak cucu yang terkasih mesti bangga bahwa dulu orang tua kita ini telah memberikan hidup kepada kalian, anak cucu, mengasuh, merawat, menyayangi kalian, dan sekarang tugas tanggung jawab itu mereka tidak tinggalkan, tetapi mereka akan melanjutkannya. Mereka akan memegang teguh kasih sayang itu lewat doa-doa mereka berdua di hadapan Allah. Maka kiranya semua itu boleh terjadi. Mari buka hati, mari menyerahkan kehidupan kalian kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang senantiasa campur tangan di
di dalamnya sehingga ke depannya ya dek sarak tak angkaran mak din lamaringan mak din ladadi si turuk tu tak angakna lak bibi si turuk lalan pak porayan na puang matua. Sesungguhnya bagi Tuhanmu yang setia hidup berubah tidak berakhir. Kehidupan kakek nenek berakhir di dunia ini melalui kematiannya, namun tidak berakhir karena imannya. Bapak Yakobus sidang ada, Ibu Katarina sidang mangago, beristirahatlah dalam damai Tuhan. Semoga demikian. Mai kami taba aru itu dan di kapatongan anta tapada usak bu itu 92 kara-kara kapatonganan ku patongan tu puang matua ambek tema kuasa tu pada di langit dalino sia Yesus Kristus anak tunggal anak puang ta tumangka ditambu pelana kekosanna pena masallo anna dadiani anak darah Maria tumangka umpersai kama pakdiran tona pak perintana Pontius Pilatus na diata namate na dipeliang tumenta mamoinan pa kampan iya ton alum apentalun tomi suni dome Allah na tomate tu kendek melangan surga uni sudah karena puang matua ambek toma kuasa do mailana na saya umparesta tutungo sia tomate ku patongan tu pena masallo gereja Katolik masallo kasih turusanna to masallo kagarisan kasalan katuan sune katuan saya lakona. Amin. May mo kami taparampo itu pangandota ulen doa umat. O puang tangki belatongan lasi sengaran lino te tomatuangki masoladoy nene eki kikamasei mendadian me kaboroi belanna torro me porimo tu kamamaliran lantang ngaki masolanasang apa belanna petambami o puang ang kisule umpama tani tu pena angki sia kamaduk senangki iya mato tontong du kamu kami tontong kani masambayang humua o ambe iya te kiki kamali mitambay mo lamay telino kikilalay siya kiingaran tumintu penggauran melona lako kami siya tunapagaw situru pak prayami mintu na kamamaliran kakinaan siya napagaw na liman na mintu pak tunduan melo lako kami anak ampona siya raputan lang na sang banwan na solamintu sang tondok na da mo mi balan penay tumintu katang palambiran na siya kasalan na ki palaku o puwang ami tarimay te pasamayangan ki denno pa o ambe daw suruga ami tarimay siya mi papakkan ni mintu kameloan na pugaw te tomatuan ki masoladoi tumale mo umboko ikan ni tumendadi garonto kasalamaran lang kadatuan mi belan na kapatongan nana siaran nuna lako puang Yesu ki palaku o puang masambayang kan ni deno pa ami sorongan pa tunduan sia kamatotoran lako mintu anak ampo siya raputan lang na teto matuan ki ana tontong maabulo sang lampa lako kalemi moy analan kamasusan ki palaku o puang mairingan na o puang ki palaku denno pa ami ada ikan ni kumua iya tu katuan baru mi parandanan nilako teto matuan ki manasa iya mo
tukatuan tang di kinaloy lalan tang narotoy eanan sangadina mengarontori lan kapatonganan lako Yesu Kristu tusay umbaloy katuan tetelan kamatianna sia kamalimang bangunanna ipalaku o buang kiranuan duka o buang lako mintu sarak siapa yang karangan tulak ikarang si tetena te sarak katongkonan tontong mo kami o buang o sisalantan denopa nama adin maaling kamelo si turu anga anak keluarga maondongan na si turu lalang pak porayami kipalaku o buang kiranuan duka o buang lako kami mintu PKK tontong mo kami o buang usi solantan sia ada ikan lalu kami saran ang kitontong unoyang kami saran lalu tondoki buana laki porapa solanasang ondongpi lana pemalabi sangami kipalaku o buang susi moto tu pangandona taumi tuka petendek mati olomi lan buang di buang Yesu tutuo siya maparenta si sola kamu na pena masallo totemo siya tontong saya lakona may mo kami tapamisa ito pangandota tapas sambayangan ito pas sambayangan ambe kidaw suruga ambe kidaw suruga ladi pa masallo tu sanami lada itu pa perayan lada itu pa susi daw suruga bengkan itu lagi pagona siapa garin itu kasalanki susi kami umpagari itu kasalan lako kaneki sangat dinarampanang kami may kakadakian. Amin.
mas sembahyang. Upuan bilanda pena masalah ini ditontong undaranaikan labi-labi batu dulalangkan andayate lan makarin tote allo makarin totemo sisola mintu pekanderan pekandoran rebutan lang perundunan tanai te ada na pote di bolong sangkana kalambunan Allah buat nalong kolongpun marak itu batang rabuk naik inde indok Yakobus sineng ada Katarina sineng ada mengaku tontong kami okuan indeni kamabukuan kamawatangan labi-labi kakinan kami sarang anayate sangka iyate lama ling kamelo anaporapai raputalang tondoki labi-labi lamendadi tanda kalian kumua pangadami pena masallo ami labi-labi pasakini ni palempan lako kami masolanasan deno pa anayate mintu raputalang turampo sidikaran situlak lulangan labi-labi rampo umbul lambara itu yananna tunapake tongkon solanasan deno pa anayate mintu tu diangkaran lama tetelang patuan lama tetelang pura padang yatemai kan besawai laturuan pangan turan pelok labi-labi kamenderanna mintu raputalang tulata matiku tamatuka tamasolo tetarampak yate dan lopa anda pada rampo situang kamasaloran penah kakinan anda ya kepada sulit lako osokan pentunganan na lako ongan banot na simisa-misa kemudian lopa anda tang tito dolentek tang kiosok kambutuk na anda rampo umamay kalimbuang boba amidin itin do mailo labi-labi tudisanga kamuwatangan tulang pogay tumintu pak poryami gini gua malapuk la komintu lo rangkana anagana dio kalena tulana pake umpangke komi labi-labi umpanakta pasanan tengkona bendukai kamalamburan penah labi-labi kamasorokan anna masorong duka mamase sorong yanan na lako padan na ma'rupa tau labi-labi lato kapuduran obuang labi-labi kipasama yang itu kata ini anak kampok denopa anayante allo liburan kumua la tontong matimpal lalu katuanna menjagai kalena la tontong umpangke indo ambekna anak kalando muruna anak tontong masak ke kuli lalu kepadangan labi-labi la tontong mengkamor mati olomi opuang pas kambela kanjong itu sakalangan labi-labi tulau sakalangan ni lamaling ke melona de ada sisola aluk nati bambangi indo inde ambek ya moto opuang tari mai te pas samayangki parangis te piok liina mintu pekanderan pekaindoran saburan PKK lembang salwalo lampio dalam napuang kipo Yesu tutua sama parenta sola kamu na pena masallo totemo sa tontong sa lakona amin buang murrolong kay mawas sola nasang
Wasakena puang daw may bamba suruga puang titanan tallu limpan tamate tarampak yete limbong tamate tongkolan yete tama banwan misi misa si sola sang anak ambe na anak na penawasallo amin. Pujian dari Dasawisma Kampung Bubun Batu.
Indo ambek sang siluran solanasang ramporan danda mendete tu kapelong banta mai mo kami tasule si kabari asakena puang matua. Lagu penutup O Maria Indoki Sulo nomor 224 lembaran nomor 6. Na 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 O Maria Indoki Indo to mamase sangamini pudi pudi lalilina lino sipatulaki pudi tu sangamelami lana tu katuolaki tontong say lakuna Indo masiro pindan dapat sarembangan datu pasalirampa lengkat patunduan si patulaki pudi tusana bilami lana tukatuoanki tontong sayangona iya ke masusakan O Indo Maria pasambayangan kani daki katurannu si patulagi pudi nusa ngabilami lana tukatuolaki tontong sayangona. Iya. Ya betul ibadah tumangka napanaktak pekai doranta nalako kalena ikua kurre sumanga upelayananta denopa anak puang matua tontong urondong kumi dan lumintu alo katuani kodongana lan pelayanan si karuna nalako kita masola nasang ikua kurre sumanga lumintu karapasanta puang tontong umpasakiki solanasan talintengka lako acara Pak Pentalun yang tu sang buku duang buku kada mapempisana sang buku duang buku kada dia baik ketua tim penggerak PKK Lembang Salwalo Nampil lako ibu di Ben Atu. Kura semangat tu akan seorang kaliku dolo namin to kukua Shalom, selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekatabe na lako ono malabi na Bapak Pastor, Bapak pengantar, lagu Ibu, Komis Stasi dan Kedulian, Tumangka Unang Taki, Langkah Pengemban, mereka tabe nak lagu Kulona, Paparenge, Ambek Tondok, Undok Tondok,
Nakatabi na lakunin po ang susah. Orang ka kukuha. Sila ko itong aparenta. Orang ka lakuminto aki masalanasang. Sa apuran PKK. Nalang tondok lau itong na bira-birainan. Kukuha yato karampuan mi. Mapong katua tonto pasaki komin. Bendana lantangata solanasang. Laung parampo tanda balik batu. Turut masusah kami bokaran na indok si Hambe. Mewakili PKK Inde Lembang Salulong Pio Kikua Curuk kama susah kami bokaran nate ambek seindo di Pakaboro kata anak adik di Pakaboro umur dengan ketembang kata Kikua tay apa sena anak tuh bisa kita bawa kesedihan dari tongki sepuluh dalam kapas sembayangan. Terus itu apa nak tak lantai makanan demo. Kami saranta lantai Lembang Salulu Lampio. Mak ningki mak ibadah penghiburan ulindui karena pengamatua maleso karang iso menasang yang mengamen dari pepoli inawai mata siya lang pamatoto ki kumua kasi na anaran wanta sa marina pengamatua tontong la pasaki ki iso langasang ono makakala ko Suluk ko siya minto ako masusalan ko rampak masusah ko ito yung panaata ito Sara Nisa ran munta napuang natuwa-tuntong lampa matoto sa masa Dukala ko pudi-pudian minto na to membadi pakakata na sundong lakuin itu pada susah. Katongkonan pasolanasang kami saran talante Lembang Salulu Lampio. Gua tontong ta opempayan untuk nato pematua tontong pastake ki sonasa. Si taruna Iparampo pa mga pasinanasan Arindo PKK Natontong panaata itu kelompok dasawisma Belang na mendukung program Koraya Masero Lata tontong ta posara tu kelompok ta karena tak ditandai atu narampo tu tim PKK Kabupaten Kecamatan lah rampon tir itu kelompok dasawisma Jadi itu di Pokada Pesangalo ngikutikan kegiatan. Laden itu hadiah nah. Karena Pokada Ibu Ketua PKK Kabupaten. Saya temai kebersihan lingkungan. Tonton tanah atas isolasi.
dulu to pemuntah karena anak masero tanata masero intiro masero paiman dia to tujuan si taruna kari puskesmas Kembang Datu dan di posyandu untung male bayi demi anak-anak kalah ke posyandu ya keden itu ibu hamil male parke puskesmas Kembang Datu mak pepabesa ya tuh pepasan kami puskesmas Kembang Datu jadi kasih pakilala sonanasa ulin dulu kate atu totemo marak tebay budak bang maya tua padadi ulin dulu temay handphone biasa na telepon mga riki tau budak maya kejadian jadi din tumelona tapi kita tetap waspada jadi si taruna katungkonanta yate Allah tertemo Jumat tanggal 20 ya kapusara untuk ibadah PKK si taruna Sabtu tanggal 21 mak kerudusan Senin mak palawalan Selasa mak pasonglo Rabu Kamis penerimaan tamu Jumat tanggal 27 Mantulu Sabtu keburu jadi mulai modal itu tatur bangun itu waktu kita PKK karampo situlak penangkaran itu pengkarangan lantai inannya teh jadi ya tuh penerimaan tamu tanggal 25-26 tapi gonang latontong ki umbang itu waktu ta rampo si gulung lantai inannya teh jadi may pada matoto kuparampo tengah tu sengasan dia menikahku tang si dulu painan tabatu tengkaku kuat kapakari ina topui kapobenatin yu lagu kebersamaan ta mintuki ma'rufa taulalina mulai mintuki ma'rufa taulalino sola mintu menonona pangindana nasari telino pabonian sangat turi dori surga inan malende inan matontong saya lakona si solapu anta Yesus ya rindu katu tanda Maria keluarga lagu kita PKK lantai apa kampung kami perwakilan sini sak kampung lo tarang pupandete nah daripada itu selama lagu kita sunanasang pematua tontong upasaki iya betul sang buku dua buku kada tuh
Labawan Ibu Ketua Penggerak PKK Lembang Saluarlo, aku kalena kikua kure sumanga puang tontong pasaki koni. Sang buku duang buku kada sekaruna ya motu studio mai itu mak parenta laku Bapak Kepala Lembang Kiben Atu. Di bengkan natul pa nabisikina anak siya siuruk na kuwa para pombang miki dako tu kita na to maarapu dari na kuwa tabe na kulo malabi na Bapak Pastor na kulo malabi na to parenge kuwa do na kuwa be na siya mentur sa aburan PKK de Lembang Lampio tamura na masana kini kuwa Lembang Lampio sa amamben lang kini kuwa sa Luarlo jadi na ya ditondo kata bu tu musul itu Lampio masa saya ipak deh mak kamu didedekan Palu demo perda jadi di sana salwallo tonton ada salwallona namanya Lampio jadi yang dibendang di gua mau Lembang Lampio waktuan na bu tu Lampio sudah ki parang posidik kirangan di mana mau sidik bila na pokaran po mau ibu kedua penggerak kanina goyang tarap foto dak tentang kila Lembabane. Nah, matung baga aku man detika bito Lampio ke nanga susi motoleje ke taibane dia. Si taru na belan na tek lain na mo ibu PKK Kabupaten sa ibu PKK Lembang. Kumua Lembang Masero Toraya Masero o lamulay makante masyang mulai disiplin kantu kami de keluarga tapos saja na sa tempat sampah. Desya to tempat sampah pasida tabo beranalay tapasang iyo luto dede lokasi na masih rong ditino. Si tarung na bilang na nakuha may tumaarapu parang po mga may pomarno. Lako te kikuha lako mentu painang kalua kami te tondok. Kondongan na tuwo yung luludapok. Siya si tarung na kesara laki banata maran mo bakag ni kamu tontong alam panunduk melongi layo na may gereja. Lalang na te tondok na maalik kamelo nasangan na tumpong matua tontong di kudi. Lapo sa urang PKK kursumanga siya budi-budian nina melong kurang kay air mata yung may kampong bubong batu siya bayreng korlo may stasi jadi yang moto giparampo pirang-pirang alo pala kita ngoy lako marano kan ni nakamu tontong ala sisolan kan ni na din ni mani tekakede gitu maarapu labi bagari kasolanasan denopa na yan tesara maaling kamelong niya tulang pumeloy kita yung tondok sa baiyat taman tongkon tasule tapukada tutondok tanay tongkon jadi yang to ya to may panitia di bentuk tapake melo ni seksi tamalik kamelo nasangan na pumadua tontong di budi payang to bilan naurante ko daka minto mapamanta pongkelpin dai tandai raka bay na desya pastor bay pasabayan ang gina ko pastor keno pa na melo cuaca baik pada motor, mau motor pasang di Solanasan. Ini siapa Mas Eko? Ya betul sutu sang buku duang buku kada, yo mai Bapak Kepala Lembang, laku kalena kikua kure sumanga, puang tontong empasake komi. Acara si taruna ya motu informasi yo mai gereja. Informasi dari gereja bahwa besok 5:30 sore ibadah pembukaan dirangkaikan dengan misa. Ya. Misa pembukaan dilaksanakan jam 5:30 sore. Ramporanda namo tumintu onaran sara tu dibogaukan makaroen totemo. Nadio mai kami tu umpandu ite onaran sara iate kukua den di mani buangan kadangku tang situru lalan painan anta